lijepo je prošlo, bilo je jako emotivno stvari na kraju, ali nema neke tenzije, nema ničega tog klasičnih varijante. Mi smo neko mirni sa filmom i super su neko ljudi ušli u taj emotivni kod i super je kad ljude dotakne išta. To je, kažem uvijek, ja kažem da džaba film ako ljudi baš ne plaću nakon njega, ako ne osjećaju sa njim, osjećaju nešto, tako da je bilo super. Baš sam preplavljen osjećajima, sve. Zbog takvih filmova sam se i počeo baviti glumom. To je film koji i ostavlja trag na publiku i onda se okreneš i vidiš da ljudi reagiraju, vidiš da im je drago, vidiš da plaću, vidiš ta lica da je stvarno utjecalo na njih i to je veličanstven osjećaj. Kad gledaš film, pogotovo kad imaš premijeru prvi put i to još u Cannesu, gledam film očima svih drugih ljudi, tako da kako god neko se zakašlje ili nešto, onako na sve reagiram. Užasno sam bila u tremi, ali evo stvarno su super komentari, tako da sad se polako dolazim sebi. Čini mi se nekako kad se završilo sa filmom, kad je pala zadnja klapa, to sam pričao i sa Nivisom sa Tihanom, da su više manje svi znali da su napravili veliku stvar. Sad, to što smo u Cannesu je, mislim, samo jedna velika potvrda, ne samo Dadi, nego u hrvatskom filmu uopće. I super mi je ta nekakva kolektivna energija koja se stvorila. Nema ovih, a to mi znamo nekad raditi, nema ovih malicioznosti kad neko uspije pa onda joj, znaš, kud njega, zašto on. Ovo je onako stvarno jedna kolektivna energija i kao Hrvatska je u Cannesu. Bilo mi je predivno zapravo osjetiti s publikom taj film i mislim da je recepcija bila izvrsna, iznad mojih očekivanja u svakom slučaju. Tako da evo, stvarno sam jako zadovoljna. Zadnja briga koju sam imala uopće oko filma mi je nekako nestala. Kad je završio film osjećao sam se kao dio mase, kao dio zajednice, kao dio kolektiva koji je bio ujedinjen u radosti i u suzama, da smo gledali jedan lijepi film. I jedan strašno važan film koji govori apsolutno jedino iz srca, koji je otkrio točku iz koje se može sagledati sav užas i nevolja koju smo prošli. I film koji gleda tamo gdje mi nikad ne pogledamo. I u Hrvatskoj imamo jedan dio zemlje kroz koji prolazimo tako da opalimo po gasu i ne želimo znati, ne želimo vidjeti, ne želimo pogledati. Dado je imao hrabrosti da pogleda. I pogledao je zaista iz srca i na neki način spasio puno toga tim svojim pogledom. Un certain regard. Imamo sad, ovi dani u Cannesu su najvažniji, ono što se kaže business wise, znači sad se dogovaraju neki poslovi, neki daljnji život filma. I kako imamo stvarno tu odličnu podršku od World Salesa, onda ćemo zajedno taktizirati i zajedno sa Havcom i vidjeti koji je sad optimalan put za dalje.